Ćao, dobro jutro svima. Evo danas je prvi dan od kako mi se konačno završio karantin, tako da sam odlučila da dođem malo danas na Waikiki plažu i odlučila sam da isto svakog dana kada budem se šetala po ostrvu probam da napravim po jedan video, čisto da biste vidjeli kako ovo ostrvo izgleda sa različitih strana i kako je svaki deo stvarno jako drugačiji jedan od drugog. Danas smo na Waikiki plaži u gradu Honolulu koji je glavni grad Oahu ostrva gde se nalazim, tako da ću vam malo snimiti sad da vidite kako izgleda sve ovde po gradu i kako izgleda plaža, to je svakako jedna od najpoznatijih plaža na svijetu, Waikiki plaža. Ovo su najbolji kolači na Waikikiju. I ovdje preko puta te piše internacionalni market, tu iza ima jedna pijaca gdje možete kupiti jako lepe suvenire, vrlo povoljne. Sad je, kao što vidite, vrlo prazno, skoro da uopšte nema ljudi, mnogo stvari je još uvek zatvoreno. Plaže su otvorene tek pre 2 dana, ranije je moglo samo da se ide, ko trenira da može da trči po plaži, ali nije smelo da se leži na plaži i sad pre 2 dana su konačno otvorili, tako da vidjet ćemo da li će biti mnogo ljudi na plaži, ali što se tiče ovoga po ulici vidite da nema skoro nikoga. Isto ovdje se jako često ima jako puno ovih građevinskih radova i evo vidite isto sad da i na samoj plaži nešto kopaju, ali plaža je dosta velika tako da može da se nađe i neko drugo mesto gde nisu baljeri. Ovo je jedna od najpopularnijih statua ispred koje se svi turisti slikaju kada dođu na Waikiki plažu. Inače ova statua zaboravila sam da kažem ko se nalazi na samoj statui. Njegovo ime je Duke Paoa Hamano. Inače, zaboravila sam da kažem ko se nalazi na samoj statui. On je poznat kao Duke Zaboravila sam da pomenem ko se nalazi na samoj statui. Nadam se da ću uspjeti da izgovorim ovo, pošto su njihova imena malo komplikovana. Njegovo ime je Duke Paoa Kahanamoku. On je predstavljao u stvari simbol Havaja, jedan od najpoznatijih stanovnika Havaja. On je živeo od 1890. do 1960.
poznat je po tome što je osvojio 3 zlatne medalje na olimpijskim igrama u plivanju, 2 srebrne i 1 bronzanu. Jedan deo čuvene Waikiki plaže. Kao što čujete iza mene i što ste videli malo pre, ima dosta građevinskih radova sad. Oni pokušavaju da malo srede plažu dok nema još previše turista. Sam kraj Honolulu plaže nalazi se Honolulu zoološki vrt. Trenutno je zatvoren kao i većina stvari ovdje. I vidite ispred ima jedan lep park i plaža je odmah preko puta ulice. Evo na kraju parka preko puta zoološkog vrta se nalazi Gandijeva statua, ne znam baš zašto, ali eto, ima i toga. Imala sam malo pre problem da nađem mjesto gdje mogu da sednem, pošto je sve pod suncem, jedva sam uspela da nađem neki mali hlad. Sad je inače najjače sunce oko 1 popodne. Druga stvar što je sad problem ovdje, svi restorani su zatvoreni i rijetko gdje da ima da se nađe mjesto da možeš da kupiš neki sendvič, tako da sam se vrtala okolo duž celu ovu glavnu ulicu i jedva sam uspela da nađem jedno mjesto skroz na kraju u jednoj sporednoj ulici blizu zoološkog vrta. A isto šta sad rade je da nije dozvoljeno jesti u restoranu, tako da može samo da se kupi hrana za poneti i onda ili jedeš na plaži ili u nekom parku.
počeli malo veći talasi, ne znam da li se vidi tamo u daljini, ima dosta surfera danas. I super je što je plaža pol prazna je dalje, ovo se inače nikad ne dešava, inače ova plaža je baš prepuna ljudi, ali danas je super. Imate dosta mesta kuda po plaži nije gužva u vodi. Nilazim sad opet pored ove statue Duke i zaboravila sam da vam kažem jednu glavnu stvar po čemu je on u stvari najpoznatiji, a to je da je on u stvari bio taj koji je predstavio surf u ostatku Amerike i u Evropi, tako da njega zovu The Hawaiian, glavni i jedan od najpoznatijih stanovnika Havaja. ABC prodavnica, najpoznatija za svemir na ovako, vidimo što ima. Da na ovako otvorena farma, macadamian, oraha, tako da dosta slatkiša je sa tim. Sam ovu masku, mnogo je slatka, prava havajska, red ispred Apple prodavnica. Ja sam isto htjela da odem danas da kupim novi telefon, ali pošto je veliki red, morat ću da dođem brzo da kupim malo ranije ujutro.